This tastes exactly like how Apo used to cook it. Yes, it brings back memories. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Tisurat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Dennis. Kastoy man tikunana. Dear Miss F, may saak at taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng ititawan ko at 38. Tinak istoryan ita kat may papan itinagbalin apadas ko ken ayat. Jakmat paglastog ngem adamet langak, nasingpet ken nagagatakmet. Ngem apay nga ta, nga aging ga ita ket jakmat laangen makaasawa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan Aldawon. Ay, ayat oras na yan anang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak na alas 8 pa lang. Masakit yung ulo Kasano asaan nga agsakit ti ulom. Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga rol. Napasubok man nga iminom. Kasangay ngamin ni pari Bobby Idikalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin. Diyak pa'y kitin malagip no kasanuak na nakaawid. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka maulaangan makaasawa. Ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na kisaritaan. Kat pudno matalak ko. Laklakayan kan, ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan, taing kamanganan. Lay, ni mat nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasang kao. Me, si kamat gayam day tata journey. Ay, sa dino nga ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kagap-gapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinit-bit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabit man laang balasang kao. Apay ka di tata. Ada man lamas sa lunsod kao. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kani Dennis aka nakak. Ay kwa. Idi day jay tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Ha? Eh, sa apay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat. No addamat madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na tata. Nay, anya nga dahil amadi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulat tan timang damag ken kwa na tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pay adadadaulak kada kayo. Ha? Ay, kasta aya, kunaklakit din no da kayo pailaan. Naranaak ngamin itay. Iso, tinangitulog kanya kaya paradaan. Iso, analagip kao. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis aka anakan nyo, Tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimand Road, Manon. A1 Hotel? Sa dino ti kaya tiyo apagnan tayo? Via Bukawkan, Trancoville, wano is Ilyolatan. Sigalatan, Manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayaboy kong ti taxi. No, saan kayo amala daw? Ay ikwa, ni di mo matunay paspasan ti agpataray amanong.
Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag, ta expert na ito na driver. Ammo kung ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang runan ti amin, ammo kung ti diskarte ti tunggal kalsada, no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat da ito yun, driver. Sampay tumanalyaw iti sarmo ti taksina. Nagadungay bagbaga na, kat jakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi, nagjipak lakuman. Anda ka di ibagbaga, madam? Ay, kwa, awan mat manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Taang mga numa-aksidente tapay, no kasta at tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong ti dalan kunak manan. Napintas dahi di babae ah. Medyo suplada. Ang nasingpat mo igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paiket ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siya nga ron. At sino ka? Kansadino tinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksya nagluganam itayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaang no kasapulam ti IDM ta isabat ko. Ay, kwa, kinapudno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti amukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim sinakadinaga. Ang mga numabalin nga itulod mo dito hotel, sabten ka itirwas. Ita ka din, ma'am. Wen kumaan, no adapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, tatagyaman ako unay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit diti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka, matanak ko. Ah, siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am amo na abalasang. Nung saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Dakamukan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latamukon. Amangan no awan tumutlaang manan ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo't. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kung ti akin basol na nang. Ang mabalin ka di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka tapod no ti bagbagak, Dennis. Gusto ka din nanang. Pangasiyo ta didak bad tripon. Kakaiso na amay at timod ko ita. Manuabulan mo tan tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no mabalin ko mo tan ti agaram kan ka. Ah? Ay, kat mabalin na tamad Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kung naklakit din no, di mo kayat nga arman ka. Awan mit siguro tirason tapno agad kada. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mo't nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita, kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka ding ay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti dahi ka, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit din na saan. Kanayon nga da oras ko, basta si ka, Iris. Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya man ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal. Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ah, ne,
Anya ti kayat mo asawan. Sinong batang na kung ti balasa nga sabsabungag. Ha? Ni, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, addanton manugang yo. Maragsakan aktulang siguro, inton agasawa kayon iti bagbagam ano, biyam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan lat amu ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat lat tamat insan journey. Sika ngay, naimbag man tanalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis ngay. Sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe insan. Kasta aya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan. Rabiin to siguro na sumangpot dayjay insan. Ay, kasta. Ay, kunak no kuna na nga may na Huwebes ti kuding na. Isu ngay mayak ita. Miyerkules ti kuding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules nga yam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapa nga agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras sa malpas ti duty? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod iji dagus mo. Saanan, Dennis? At dapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabahuan. Kasta aya. Juan, Sa dino ti papanan nyo? Kan asino ti kakaduam arumwar? jak pa'y amon no sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text nak to karon. Juan, Sige, urayek nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy. Ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo. Tanay, natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mo't, narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit di, Agam lay. Kita mata mga ano mapalus sa manayin akas ka ni Nansay. Ha? Sana nang kel. Masigurado ka day tuyen ti mauding agbalin anubiak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Wen ka day, uncle. Uray puutan nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiit. Malay, inka nga rin gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Reklado, uncle. Na italagayam. Urayin taklabit, ha? Ta mapanak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Ada ako ni Tiruarte Hotel. anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y amalpas ti duty. Urayan ka, naging kaamalpas ti Jotim. Anya? Ang alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang dita aging dainton alas 11. Apay, at urayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di tiruar? Anya? Iso nga ti kayat ko? Apay ay alapdanak. Okay. Sikat ti makaamo, Dennis. O sige, idapo kung da ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris! Iris! Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha? Tinasaya, aguray aklatan nito eh. Aging ka madismiss tinobyak. Tituya kon ngagpwesto. Tapno makita kadagos no rumor iti hotel a pagtatrapakwan na. Oh,
Itay pa nga agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awang friend. Oh, timat gayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawit ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Kan no anya oras ti panagawid mo. Ngam kasla sobramat tenter aramiden ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabukbuk kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kaslagi namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend. Jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry laangan. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami laangan. Itay kapay nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di maninday taabanag, Dennis. Kasano, kat di mo nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidem. Taapay adi naksungsungbatan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di tibagbagam, ha? Amumat nga adaak iti trabaho. Ngam damagam ket din no anya ter aramida. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintudan ka pailan. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabaling ka di, at ilatan panagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardang mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano mo't lang ngamin aya asong batam ti salsalusudakin ka. Isardang mo tilugan ta bumabaak kunakmat! Sana mabalin. Sung batam ti salsaludsudak tap numalpas. Asino ti kagingin nantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko, tintin mo akalak amang. Napakarang sakam, oray no masaktana. Ay, so, awan ba doon, Dennis? Nanang, Day takot, day kunkunakan ka. apay nga minaya. Ano sino pa ite gay ayat itinapurno? Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oho, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmot nga gayat na nang. Nga maapay nga yatidak kabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay ayat ko iti kastaunay. Gapo dayta itinalabos akin naman nangimon mo. Nanang, Awan pa nagtalek mo kadagiti agbalbalin anobyam. Iso akasta ti malaklak mo. jak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Iso akas siya tira ramidag. Saan nga rod ang mabalinti kasta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Ita Miss F, adamanan na kurso na daak a babae. Ngam kasla mabuteng akmeten amang ipudno itiriknak kenkwana. Amangan ngamin kunak no mapasamak manen tinapasamak kadagiti dua nga inmo na nga inayat ko. Jakmat ngamin maliklikan ti agimon, nang runa no adalalaki ang makitak ket jak maliklikan ti agatap. Daytoy man ti padas ko may papanken ayat, toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Amom pagayam ko, tinapudno kanu nga ayat ket man nakaawat. Punasem ngamin ti imon wenno selos iti panunot mo. Ited mo tinaan-anay a panagtalek iti nobyam, tapno awan ti agbalin a parikot.
No ay ayatem ti may sa tao, di mo rebeng apagatapan iti madi. No kayat mo nga ayaten ken ipatagda kamet, kasjay kumamet ti aramidem. Alakastan pagayam Dennis, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan alus, ti Solano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na. Namammo kang nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti day Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti agiin nistorya. Wow! Day tagat yor uraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung araw doon ni kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mimat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadistorbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kondak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Anya ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amom ka di unay yun, day a Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalag mo ken kwa na. Wen, Mami, amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga agingga iti ulo na. Anya? Wen, Mami, bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maamam mo yung iti husto ni Jerry.
Kaya't mo asawan, ulila ka na demang barok. Wanante. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon na kang pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student tak. Adumot din ati sinirrek ko a part-time job. Tapno adalang pagbayad ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawa na. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka, ana imbag. Iti kasta, makagraduar ka, barok. Wanante. Uray kasano pa iti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumat. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay ket dingek kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kaumang tudak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo't. Umadar ni man gaya man ti panagsublimi dyan. Abroad anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaruno nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tane. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak kao. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang ba't nga agnaid kada kami, nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng apagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Umunod ka pa ya, barok. Agyaman na kante. Wala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika tigagarak. Ha? Siyak tigagaram ko nam, Jerry? Wan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, tigagaram? Naibaga nga ni Glyza. Agsublikan ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awan nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabula na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamot ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Kita ka ba't gayam? Ay, nasaya at mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksat tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, Auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iawis mo. Awan, Glyza.
Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay na po. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. Ada message ko. Basaag man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy no, nalipatan na laeng. Akinabilan iti anti. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo tadagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigatan. Amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw? Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam? Kumusta ti kasasaad na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka naman intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay nukasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, ingaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapnuwadan tumot pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kindi Ala, itultuloy mo nga rod kumatay ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wala, tadi mo replyan nagti-message ko ken ka. Ay kwa. Ay pasensyakan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anasken nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho, wano, likliklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak, agayatak ken ka. Patsin na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo namlaeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamaten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Kataw-tawo nam, iso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak abakbakitanen. Jak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae na nakariknak iti kastoy, Los. Jerry! Sa anak mat kad di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak da ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga iti napudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry!
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, saan lang rita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kun pagpanunutan pa'y. Inaklon na kong ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumet, ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidak amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mon panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunak manen. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Ba nagapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pari ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipaw it ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang. Nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo ba't gadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta kunak lang arudo Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayik latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe! Apay ngay talang nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din no anya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, Anya dayta. Ibagam Ita ka di pa'y nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan ka iti, anya, Jerry? Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gapot agkadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Ang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka lat ta. Dua kayo nga ipatpatid ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya. Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Baring luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwalaang alawas. Kasta ti kunara. Wan, lakay. Ay ket sapay ko mangarod at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray agsublinto matla adagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ngay na, kasla kaano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasa ngay. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakay. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramit mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain karim nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inkarim nga agsarita ta. Gimawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman nak. Gapu ka dita ubing da ja Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid natin na inlasagan aragsak, adyak maipaaikin ka. Kasta ka dilaang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan iti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagton ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. Di girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren nakalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyamay nga ron. Basol ko matlaang.
Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Wen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Iso ama saksakita nakita. Oh, Jerry, nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pagkawanan na. Pakawanan manen! Makauma! Sorry, put dentan ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikati sakripisyo. Agyaman na karag ti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain! Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka? Kastoy lang ti aramidom kanyak! Mananggundaway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamot kanyak, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggundaway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pailaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. All right, this episode is honestly one of the most realistic, why I'm still single stories I've heard in a while, because it's not about bad luck, it's about patterns. End story is basically a warning that a lot of people need to hear. You can want marriage all you want, but if your habits are still living like you're reckless and unaccountable, you'll keep pushing stability away. 1. The mom's opening lecture is harsh, but it's love. Let's start with the opening scene. Mother is on him immediately. Wake up, you came home late, your head hurts, you drank again, you even drove home after drinking. And yeah, she sounds intense, but I actually respect her for not sugarcoating it. Because that's what parents see first, not the romance, not the I'm trying, not the sweet intentions. Parents see the danger. They see their child becoming someone who could get hurt other people, or throw away opportunities. And the line that sits under everything she says is basically, if you keep living like this, don't expect a stable future. That's not hate, that's fear. That's a mother who knows that drinking doesn't only ruin health, it ruins character when it becomes a lifestyle. 2 is the classic, I want love, but I don't want discipline guy. Says he wants love, he wants to get married, he wants a future. But the first half of the episode shows the problem clearly. He's still doing the things that make him an unsafe partner. And that's the part people don't like to admit. A lot of people want the reward of marriage, companionship, respect, family life, but they don't want to do the boring, unattractive work of becoming consistent. Because consistency is not exciting. It's waking up on time. It's not getting drunk and acting careless. It's being emotionally stable. It's treating your partner with respect even when you're insecure. Is still in the stage where his emotions drive the car.
And that's why his mom doesn't believe him yet. 3. The taxi driver scenes are fun, but they also reveal the temptation zone. Now the story shifts into his taxi driver routine, and you can tell this is where lives most of his life, on the road, meeting different people, hearing different stories, being exposed to all kinds of personalities. And I want to point out something. A job like this can be honest work, but it can also be a temptation zone if you don't have boundaries, because you meet people constantly. You have private conversations. You can flirt easily. You can build connections quickly. The episode shows meeting Iris Joy through that work connection, calls, pickup arrangements, and then gradually more personal interaction. And this is where starts to feel like, okay, maybe this is it. Maybe I'm finally going to have someone. 4. Iris represents possibility, but she also exposes insecurity. Iris is introduced in a way that makes excited. He likes her, he's drawn to her, and his family even starts teasing him like marriage is close. But here, the truth, meeting a good person doesn't automatically fix you. Sometimes it exposes what's still broken in you. And Iris does exactly that for. Because once he starts caring, his fear starts talking. His fear says, what if she leaves? What if she likes someone else? What if I'm not enough? And instead of processing that fear like an adult, starts acting like a guard, controlling, demanding answers, reacting with suspicion. 5. The hotel scene is the emotional explosion, and it's the moment almost destroys everything. This is the core of the episode for me. Iris is at the hotel, calls. He expects her to meet him or respond immediately, but her schedule doesn't follow his emotions. Then she becomes hard to reach and spirals. He goes straight into interrogation mode. Who were you with? Who was there? Who were you at the hotel with? Now listen, if you've ever been in a relationship with someone jealous like this, you know exactly how exhausting it is. Because jealousy doesn't ask one question. Jealousy asks the same question 20 times in 20 different ways. And even if Iris is innocent, the constant suspicion becomes its own kind of disrespect. This is the key lesson. Even if cheating is not happening, jealousy can still destroy the relationship. Because you're not giving your partner peace, you're giving them pressure. 6. Jealousy isn't love, it's possession. A lot of people confuse jealousy with love. They think, if he's jealous, it means he cares. No. Jealousy often means insecurity, lack of trust, fear of abandonment, ego pain, desire to control. Love protects, jealousy pressures. And jealousy is clearly pressure. He doesn't just want clarity, he wants dominance over the narrative. He wants Iris to manage his emotions for him. And that's not fair. Because Iris has a life, she has work, she has responsibilities. She cannot be a full-time reassurance machine just because is afraid. 7. The biggest issue is Iris. Its lack of self-control. This episode is titled MAKA as ASAWAAKON, but the real question is ready to be a husband? And the answer, at least in the middle of this story, is not yet. Because a husband is not just a boyfriend with a ring. A husband is someone who can regulate emotions, communicate with respect, trust without controlling, respond calmly under stress, protect the relationship from their own worst habits,
is still letting drinking and jealousy sit in the driver's seat. And you cannot build a safe home when your inner chaos is in control. 8. The elder advice at the end is the cleanest moral in the whole episode. The older voice in the episode tells straight, excessive drinking and jealousy will destroy a good relationship, and if you truly love someone, you don't go where you shouldn't go. You do what respect requires. And honestly, that's the most important part. Because elders in these dramas don't speak in soft therapy language. They speak in consequences. They're basically telling, stop letting alcohol control you. Stop letting jealousy control you. Choose trust. Choose discipline. Or accept that you'll keep losing good things. 9. What I'd tell if he was my friend. If was my friend, here's what I would say directly. Stop drinking like it's normal. Not because you're bad, but because you clearly lose self-control when you drink, and it's already affecting your life. Stop testing your partner like she's on trial. If you need clarity, ask once, calmly. If you don't trust her, don't stay. But don't stay and torture her with suspicion. Build trust through actions, not demands. If you want to marry, be consistent, be reliable, be steady. Respect her work life. A person's job schedule is not betrayal. If your insecurity is loud, handle it privately first. Talk to someone, reflect, write, pray. But don't make your partner pay for your fear. 10. The bigger takeaway for viewers. This episode isn't only story. It's for anyone who wants love, but keeps living in habits that kill love. Because marriage is not an achievement you unlock. Marriage is a responsibility you become ready to carry. And the scary thing is, many people only realize they weren't ready after they already hurt someone. So if this story made you uncomfortable, that's the point. Closing question. Let me end with this. Do you think can truly become ready for marriage? If he doesn't first fix the two things his own family keeps warning him about, drinking and jealousy. Because the episode makes it clear. A ring doesn't fix character. Character protects the ring. Hey everyone, this episode is one of those stories that makes you feel angry, sad, and tired all at the same time, because it's not just romance drama. It's emotional manipulation mixed with financial dependence, and the part is how normal it starts. Because the beginning doesn't feel like a scandal, it feels like a quiet, single mom coming home on vacation, trying to breathe for a moment, trying to reconnect with family, trying to enjoy a life she's been sacrificing for. And that's what makes this episode hit so hard, isn't living a soft life. She's living that OFW single-parent kind of life where every peso has a purpose, every day of vacation is limited, and even rest feels guilty. So when someone comes into her world and makes her feel wanted, makes her feel seen, it's not hard to understand why her guard drops. One's vulnerability isn't weakness, it's loneliness plus responsibility. Let's start with as a character, she's a single mom. She went abroad because life was hard and she left her child under the care of elders. That detail matters because it explains everything. She's not just lonely, she's carrying responsibility. Single parents don't just want love the way bored people want love. They want love the way exhausted people want rest. They want a place where they don't have to be strong every second. So when Jerry enters the story, you can feel why this becomes dangerous. Jerry doesn't only give her attention, he gives her a feeling, you're not alone. And when someone is living with long-term loneliness, that feeling is powerful enough to override logic. To Jerry's sweetness is the bait, not the proof.
The title is so accurate. I tasted your sweetness. Because Jerry's sweetness is exactly what hooks. The affectionate tone, the babe language, the constant messaging, the promises, the vibe that he's emotionally invested. But here's the reality this episode exposes. Sweet words are cheap when they are not backed by loyalty. Anyone can say, I miss you. Anyone can say, I love you. Anyone can say you're special. The question is, do they protect you? Do they respect you? Do they make choices that you? And Jerry does. 3. The red flag isn't the money, it's the pattern. A lot of viewers will focus on the money, like, why did she send allowance? Why did she help so much? But money is not the first red flag. The first red flag is the pattern. The relationship grows alongside requests. Affection shows up right before a need. Promises come right before a new expense. The future talk becomes a tool to keep the support flowing. That's not partnership. That's extraction. And when the requests move from help me with small things into bigger wants like an expensive purchase, my reaction is, that's when you know the person is testing how far they can push you. Because a man who loves you doesn't build your relationship around your wallet. 4. The graduation angle is one of the most painful parts. One part that really stings in this episode is the idea that supported Jerry through a milestone, his graduation season, like she was part of his future story. That is emotionally brutal because it means wasn't just funding random spending. She was funding hope. She was funding the image of we're building something. And then she realizes she wasn't building with him. She was building for him. And when someone uses your hope like that, the betrayal hits deeper than cheating. It becomes, so I was just a tool. 5. The girlfriend message is the cold slap of reality. Now let's talk about the most intense moment, the message request from the girlfriend. That scene is brutal because it does what heart didn't want to do. It forces clarity. The girlfriend essentially says what everyone in denial hates to hear. He used you, he doesn't love you, stop being fooled. And yeah, the girlfriend's tone is harsh, but sometimes harsh is the only language that breaks a fantasy. Because when you're emotionally attached, you can explain anything away. He's just busy. He's stressed. He didn't mean it. He will change. He's grateful. But a message like that destroys the excuse system. It forces you to face the simplest truth. If he can maintain a girlfriend while keeping you emotionally and financially connected, then he's not confused. He's strategic. 6. Jerry's apology is predictable, and that's the problem. Then Jerry calls apologizing, saying sorry again and again. And my reaction is, of course he did. Because apology is what people do when consequences arrive. But the episode makes something very clear. Jerry's apology is not the same as accountability. Accountability would look like admitting exactly what he did, returning what he took, accepting boundaries without guilt-tripping, not asking for one more chance like he deserves it, making it right even if never speaks to him again. But apology alone, especially from someone who benefited, can be a manipulation too. It can be a way to keep the door open just enough to come back later if needed.
7. The deepest wound here is dignity. People think the biggest pain is the relationship ending. No, the biggest pain is what feels about herself afterward. How did I fall for this? How did I allow it? Did people see me as foolish? Was I just someone he could use? That's why she struggles to move on, because she isn't only grieving Jerry. She's grieving the version of herself that believed the sweetness was real. And that's the mark the past leaves. When you get used like that, you don't only lose love, you lose confidence. 8. My honest takeaway: love should never require you to become someone's sacrifice. The episode ends with a moral about love being a gamble. Sometimes you risk and you lose, but it becomes a lesson. And I agree, but I want to add a sharper takeaway. Love can be a risk, but love should never be a one-sided sacrifice where you keep giving while the other person keeps hiding. Because the moment you are funding someone's life while they are building a life with someone else, you're not in love. You're in a trap. 9. If was my friend, here's what I'd tell her. If was my friend, I'd say, you were not stupid, you were hopeful. You did not deserve betrayal because you were kind. Cut him off completely, no friendship, no closure talks that turn into new requests. Put that energy back into your child and yourself. And next time, love must come with boundaries. No money until trust is proven. No expensive requests. Transparency always. And respect that doesn't disappear when you say no. Closing question. So I'll end with this question for everyone listening. When someone shows you love through words, but their actions revolve around what they can get from you, is that love, or is that convenience wearing a romantic mask? Because this episode makes one thing clear. Sweetness without loyalty is not sweetness. It's bait.